vas dobrodošli u Ljubljanu. Molim vas da ostanete na svojim sedištima vezanih postava sve dok je užni znak za ovo za vezivanje. Vaše mobilne telefone možete da uključite tek kada izađete iz aviona i posle ćemo vas priska proveriti da li ste na svom polnih sa svoruči prđak. Molimo putnike koji dalje nastavaju svoje letove iz Ljubljane da se putničko uz avione ili zemaljskom osigurati eventualne pomoći. Želimo vam prijatan nastavak putovanja. Nadamo se da naprotiv kao prijatelj, hvala što letite Air Srbije, doviđenja. Ladies and gentlemen, welcome to Ljubljana. You're required to keep your seatbelt fastened as long as the fasten seatbelt sign is on. You may switch on your cell phones once about the aircraft. Please make sure you collect all your belongings before leaving the plane. If you require help for a further flight, please contact the ground staff and we wish you a pleasant overall journey. We hope you have a pleasant flight with us. Thank you for flying Air Serbia and goodbye.